Mbahaye ikaze njye Nditsemana Jean Bosco, iyi ni Kamatoki TV, mbagezaho inkuru nk'ibisanzwe ariko nanone tugatambutsaho filime yitwa Ndicuza ku bakunzi b'inyarwanda. Iyi ndwara muri kubona kuri aba bana ndetse n'aba bantu benshi nazanye ibiganza byabo mu rurimi rw'amahanga bayita amogisi, naho mu rurimi rw'ikinyarwanda ni indwara izwi nk'ubushita. Ku munsi w'ejo nibwo insengero nyinshi mu mujyi wa Kigali ndetse n'ahandi hirya no hino zafunzwe. Kuva kovide yakaduka covid-19, abayobozi bashinzwe iby'ubuzima ndetse n'abandi bose bashinzwe kurebera ikiremwamuntu bavuze ibijyanye no kwirinda iyi ndwara ya covid-19, maze bategeka ko insengero zose zigomba kugira kandagira ukarabe, umuti wa sanitayiza n'ibindi byinshi byo kwirinda icyorezo cya covid-19. Hari abantu benshi cyane batigeze bubahiriza ibisabwa bari bategetswe n'amategeko, ari nayo mpamvu ku munsi w'ejo inzego z'ubugenzacyaha cyangwa se inzego z'umutekano zagiye zizenguruka hirya no hino zireba insengero zitujuje ibisabwa, maze izo nsengero zirafungwa. Ibi ngibi nta bindi byari ukurengera amagara y'ubuzima bwa muntu. Reka turebe aho bihuriye n'iki cyorezo cya amogisi cyangwa se icyorezo cy'ubushita muri rusange. Ibi byose, iki cyorezo cyandura gute? Mu Rwanda hagaragaye abantu babiri, umugore n'umugabo bafite imyaka 30 bagaragayeho kino cyorezo cy'ubushita. Ubundi mu busanzwe iki cyorezo cy'ubushitwa cyadutse muri Kongo, niho iki cyorezo cya amogisi cyavugaga, cyane cyane muri Kongo niho iki cyorezo cyari cyaragaragaye. Byateye ubwoba abantu bakimara kumva yuko mu Rwanda hari abagaragaje yuko bafite iki cyorezo cy'ubushita cyangwa se iki cyorezo cya amogisi. Iki cyorezo cyandura neza cyane nka covid-19, aho cyandurira mu gusuhuzanya, amatembabuzi, ariko nanone kikandura byihuse cyane mu mibonano mpuzabitsina. Aha ngaho kirihuta cyane, ni naho gikunda gufata cyane cyibasiye ku gitsina runaka. Aha ngaha nta kabuza umugabo uzahura n'undi muntu waturutse ahandi hantu akaba arwaye iyi ndwara azahita yizana ayikwirakwize mu muryango we. Gutyo abantu bose barasabwa kwirinda iyi ndwara y'iki cyorezo, kuko ni indwara iryana cyane iyo igeze ku mubiri ukumva uburyaryate, kwishimagura bya buri kanya, kutabona uko uryama. Ngira ngo muri kubyibonera yuko uramutse umeze gutya utabona uko uryama, nyuma utangira kugenda utonyoka umubiri wose y'iki cyorezo cyagufashe. Minisiteri ishinzwe iby'ubuzima iri kurwana cyane ndetse ikanasuzuma muri rusange mu rwego rwo kwirinda yuko abanyarwanda bose bagerwaho n'iki cyorezo. Cyatangiye kuvugwa cyane, kiri gukwirakwira cyane hirya no hino ku isi, baragitinye ndetse bafite ubwoba bw'uko cyabataka. Ni nayo mpamvu leta y'u Rwanda, umubyeyi wacu utureberera, yahisemo gukora ingamba mbere y'ibindi byose ku buryo abanyarwanda batazagerwaho n'iki kintu. Dore ibimenyetso by'umuntu wanduye kino cyorezo: kuribwa umutwe cyane, umuriro ndetse n'izindi nyinshi cyane bigenda bigaragaza yuko urwaye iki cyorezo. Muzagenda muhabwa na minisiteri, ndakeka iryo tangazo riri bwasohoke. Dore uburyo noneho wakoresha kugira ngo wirinde iyi ndwara amogisi cyangwa se ubushita. Bibaye byiza cyane wakitaza umuti wa sanitayiza, wa wundi twitwazaga ku bwa kovide, wazajya umara gusuhuza umuntu ugahita upuriza sanitayiza mu kiganza cyawe mu rwego rwo kugira ngo iyi ndwara ikuveho, cyangwa se agakoko, virusi y'aka gakoko k'ubushita ye kukuguma mu biganza. Byaba byiza buri muntu wese rero agiye yitwaza iyo sanitayiza, maze ubundi ukirinda gusuhuzanya, cyane yuko utabuzi aho umuntu yaturutse cyangwa se utazi aho yavuye, mugahana pisi. Bibaye byiza mwanapeperana mu gihe iyi ndwara itaramara gufatirwa imyanzuro. Abantu benshi batangiye gukeka yuko kuba insengero zafunze bifite aho bihuriye n'iki cyorezo cya amogisi cyangwa se n'iyi ndwara y'ubushita, bitewe n'uburyo urusengero ruteraniramo abantu benshi kandi baturutse imihanda hirya no hino, tukaba tutazi aho baba baturutse, tutizeye 100% yuko iki cyorezo badashobora kuba bagendana nacyo. Niyo mpamvu yatumye abantu benshi batekereza yuko kuba insengero zafunzwe hari aho bihuriye cyane n'iyi ndwara y'ubushita. Bibaye ari byo, nta kabuza byaba ari byiza. Kurengera amagara y'umuntu ni ibintu byiza cyane. Nawe ubwawe ubaye uri
njyewe cyangwa se ubaye uri ababikoze wafata iki cyemezo mu rwego rwo kurinda abaturarwanda ko bagerwaho n'iyi ndwara. Ngaya amakuru n'uburyo wakoresha bwo kuzirinda yuko iki cyorezo cyazagera mu rugo iwawe. Abenshi cyane cyane abagabo, abakobwa n'abandi mwese murebwa cyangwa se mwumvikana hirya no hino, mushishikariza abantu kwirinda kino cyorezo. Ariko nanone abantu bakora umwuga w'uburaya, abo bantu mubirinde cyane kuko bavuga yuko kino cyorezo gishobora kuba aribo bakizanye mu Rwanda, ariko ni amakuru avugwa ntago yari yahamwa neza cyane yuko bashobora kuba aribo barakizanye kuko atari nabo bakigaragayeho. Ariko hano hantu nyine ngo hakaba ariho hantu hihutisha kino cyorezo cyane, ku kijyanye n'ubusambanyi, ngo ni ahantu hihutisha cyane iyi ndwara. Rero mubyirinde, abantu mujya hanze, abantu muca inyuma abagore banyu, abantu muca inyuma abagabo banyu, mwirinde kugira ngo mutazazana kino cyorezo mu rugo rwanyu, ugasanga abana babaye gutya nk'uko muri kubona aya mafoto. Mubyirinde cyane, mwirinde ko iki cyorezo cyazabageraho mu gihe bikiri gushakirwa umuti. Nari Bosco Nsabimana, iyi yari inkuru yo kugira ngo mbashishikarize kwirinda bino byorezo bigenda byaduka hirya no hino ku isi. Mukomeze kumererwa neza no kugira ibihe byiza. Nimba wakunze ikiganiro n'inama nakugiriye